Yesu nashimwe. Amen. Thank the Lord. Happy New Year. Shimimana cyane. I thank the Lord twongera umunsi mwiza wo kurama for giving us this precious day. Imana ni habwe cyubahiro. We glorify him. As they have told us, we are in the month of thanking the Lord. It was necessary for each and everyone who has a thanksgiving to come and thank the Lord. Praise the Lord. That's what is necessary. That is what the Lord has done in that previous year. It's not only that year, even all those years which have gone, God has been on our side. We thank the Lord. He has been on our side. He has supported us. May his name be glorified. I thank the Lord for that previous year, for being with me and my family. I praise him. I've remembered one Thanksgiving I have a lot. I remember when I was with my we are coming here to pray. It was at night, but upon reaching on our way, we saw a car which was stopping us. I stopped thinking that my car had a problem, but it wasn't like that. But I saw 3 men coming out from that car, and they had swords. What I did is that I got the car, I kept on going, they chased me, but we went and we escaped them. What we did, we reached at the police station. After reaching there, they also reached there. They attacked me and attacked my neck, but I asked God, then I told him that he should protect me. There was a big trouble there. Others wanted to beat me. I told them that we are going to pray. Why did we stop and we did not stop? Then I was like, how can you stop at night? When you see people are they were very angry. But I saw the hand of God that time. They had nothing to do. They told me to sit down. I sat. One of them said that we would have shot you. But the reason why they didn't shoot is because we are ahead of them. I remember those things. God has been on our side. The first thing, when we stand in that place, they would have beaten us, or maybe they would have taken us all everything hard, but had gone to the police. When they reached there, they didn't do anything to us. When they had nothing to do, they told me to give the money. I gave them money. They went. God protected us. God has been on our side. Amen. It was a bad plan for Satan, but we thank the Lord. Amen. God has been on our side. A big hand to our God. Another thanks. I thank the Lord that has protected the whole church. Starting the year and finishing it is not something which is easy. But God has been on our side. There's nothing which happened to us. We glorify His name. We are going to unite together with this thanksgiving. God has been on our side. A big hand to our God. May God bless you. Pastor VEDASTE NGABO, those are his names. He congregate here at this church. May God bless us all. I would like us to sing together a song 334 in the hymn book. As I was preparing,
I was preparing that so which is someone who was reading, maybe we know. Even if she's my wife, I didn't tell her the song I was going to sing. Let us sing this song. 3:24. The choir is going to help us, which say that hearts, the heart praise the Lord.
us read the word of God, which is found in the book of Psalms, chapter 22, verse 26. Psalms, chapter 22, verse 26. Let us read in Jesus' name. Kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka. Ngushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Reka twongere. Let us read again. Kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka. Ngushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Amen. Amen. Reka nsabe uw'icyongereza n'abadusomere. Let us read in the book of Psalms chapter 22 verse 26. It reads, "From you comes my praise in the great congregation. My vows I will perform before those who fear him." Imana imuhumugisha cyane. May God bless him. N'aya magambo ngira ngo tuganireho. These are the words we shall go to talk about. Nahayo mutvuga ngo gushima no guhigura umuhigo. The theme is about thanking the Lord and Imana nishimye. fulfilling the vow. Nkuko batubwiye ko turi mu kwezi kwa mbere. As they have told us when they January. Turi mu kwezi kwa mbere turimo twibuka iby'Imana yagiye dukorera. The month where I remember what God has done for us. The way has been with us. Buryo yagiye tugaburira. The way has fed us. Buryo yagiye twishyurira amazu yo kubamo. The way has paid the house we are living in. The way he paid for our children. Buryo yagiye ibana n'imiryango yacu. And the way has been with our families. Imana nihabwe icyubahiro. We glorify him. Hari ibintu byinshi cyane Imana yagiye ikora. A lot of things which God has done. Ariko David we abivuga neza cyane muri ino zaburi. Ino zaburi yayanditse mu gihe yarari mu gihe cy'akababaro. He wrote these psalms when he was in the time of affliction. In the time which was very difficult. Uyu David tuvuga. This David whom we are talking about. Umuhungu wa Yesaya. Is the son of Isaiah. Uyu muhungu yavukanaga n'abandi bahungu. This son had other his brothers. Umuhungu wa munani iwabo. He was the eighth born in his family. Bakuru be. All his elder brothers. Bari abasirikare mu ngabo za Sauli. They were soldiers. Kandi bakuru be bari abasirikare bakomeye. And these soldiers were great soldiers. Ariko uyu musore bita Dawidi. But this David. Ni ukuvuga ngo we yabaga mu ntama. He was just with his sheep. Ngira ngo mvuze ngo yabaga mu ntama. If I say that it was with his sheep. Abantu bakuru barahita babyumva. People can understand. Baragiye. Ndashaka kureba abantu babaye mu giturage. Those who have left in the village. Imana nishimwe. May God bless you. Hallelujah. Amen. Imana yakoze imirimo. God has done not of Imana ihabwe icyubahiro. We praise the Lord. Mvuze abantu babaye mu giturage. The reason why I've said people have lived in the village. Kuba umushumba. We talk about being a shepherd. Abana batosha kugira ngo no kuba pastor. Young children must see that being a pastor. Ariko hari undi mushumba. But there's another shepherd. Uragira inka cyangwa uragira intama. Who looks after that stuff. Baragira inka rero. Those have been they understand it. Kumva ko Dawidi we yari umushumba. That David was a shepherd. Kandi bakuru be. And his brothers. Kumva ko bari abantu bize. They were people who were intelligent. They were very great. Ariko Dawidi we yiberaga aho ngaho there in the bush. Mu ishyamba yagendaga ahurira n'ibibazo byinshi. In the bush he faced a lot of problems. That's the reason they say that. Ngo utazi ijoro abica gutengwa iki? Ijoro rimenywa n'uwariraye. Bishatse kumvikana yuko Dawidi we azi byinshi cyane byo mu ishyamba. David knows a lot about the bush. Buriya umuntu waraye ishyamba. The one has been the bush. Akarara mu ijoro. And was there at night. Abasha kumenya ibyo mu ijoro. He knows what is there at night. When others are sleeping. When others are busy sleeping. Ariko we yabaga yibereye iyo ngiyo. But he was there in the bush. Dawidi rero aho ngaho. David in that place. Yagiye ahurira n'intambara nyinshi cyane. He faced a lot of challenges there. Imana ikamurinda. God could protect him. Hari aho yagiye avuga ngo wagiye unkura mu menyo y'inka. That's why he said that he will rest me from lions. Yagiye avuga ngo wankuye mu mahembe y'inka. He also said that you have rested me from all evil. Yumvikana ko yahuraga n'ibibazo which means that there are a lot of challenges and problems which were different. Imana itugire neza cyane. God bless us. Dawidi rero yakuze afite ibibazo nk'ibyo byose. With a lot of problems. Ariko Imana ikomeza kubana nawe. But God kept on being on his side. Aho yavuze amagambo. That's why I say that. Aba ngo nubwo data na mama bandeka.
my parents could give me, but my God is going to help me. Praise the Lord. Which means that without anything, you can live without anyone who can give you support. But God from heaven, He's always able to do this. He knew that secret. Then say that for you, that's where my thanks comes from. Praise the Lord. Each and everyone should have a thanks. A singer sang that there's a lot of things which you can think. And even now they are still there. When you look back and you see very clearly, you see that there are a lot of things God has done. That's where God has left you. And you even thought that you wouldn't get away from there. But God was there to support you. Praise the Lord. These Psalms, we are going to talk about two things. To thank and fulfill your vow. As we have seen it after reading it. To thank. Someone might ask that who is supposed to thank? Who is supposed to praise? People can give different types of answers depending on how they understand the question. One might say that someone who can think that someone who has gone to school. But you find that even those people have a lot of challenges. Another one might say that someone who should thank the Lord, someone who has wealth. But you find that those things are meaningless because they are any value. Solomon would have not cheated that everything is vanity. He was the first one. You might say that someone who has a lot of houses, but it's not true. Anyone who's supposed to is someone who feels that there's something which the Lord has done for him. Someone who gives value what the Lord has done for him. Praise the Lord. One time, we are praying early in the morning. Then one requests a time of praising the Lord. Upon reaching the he shouted a lot of hallelujah. People are saying what he wants to say. The reason why they are waiting, it was someone who was not usually thanking the Lord. There are a lot of people who is in church here. They might come but they have never thanked the Lord. Not only that, they don't have to thank the Lord. How can I stand there? And it's true. And that person was like that. But that time he shouted hallelujah. Then he said that I thank the Lord. You should give glory to my God. He said that I've been given porridge with my family. When I say that, you might think that whatever I see that they are not, that people see it as a praise. Why? Each and every time he lived, he never knew what sugar is. Even if he had that porridge, and he could take it without sugar. There's a time where he had it sugar. Something which made him praise the Lord. Praise the Lord. This is a thing which someone might think about that. But God has done his wish. Praise the Lord. Each and every time when someone is eating, he thinks that everyone is full. He thinks that it's the normal thing. But God has ruled for you to have food on the first day, second day, and the month finishes, and the year finishes, you are eating.
amafaranga ukayaha agaciro gatoya, even if you get the money, give it less value and usanga utarigeze ubasha gukora ku buryo wabasha kuba warabashe kurya gutyo umwaka wose ukara. Ariko Imana ishimwe kuko iba yaratumye Imana nishimwe. Dawidi rero we yarabirebye avuga kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka. Impamvu yavuze no magambo nuko hari abantu benshi bafite gushima guturuka ku miryango yabo. Hari abantu iyi saha niyo izashaka kuba ari muri kino gihugu ariko kumva abaturutse muri Canada bajya bamusapota bakamwoherereza amafaranga cyangwa se bakamwohereza biturutse ahandi cyangwa se ababyeyi be bakabasha kumusapota. Ariko hariho abantu batagira abantu na bamwe basapotwa n'Imana. Uku niko Dawidi yarabizi. Imana nishimwe avuga ngo kuri wowe, haleluya, avuga ngo gushima kwanjye niho guturuka kandi nzakuvugira imbere y'iteraniro rigari. Imana nishimwe. Birakwiriye ko dukwiye gushima Imana, tugashima Imana turi bazima, tugashima Imana turwaye, tugashima Imana twari, tugashima Imana tutabiwe. Imana nishimwe. Paulo yandikira Abatesalonike ba mbere ndwari 5:18 yaravuze ngo mu bibaho byose muhore mushi. Yesu nashimwe. Haleluya. Mu bibaho byose muhore mushi. Nuko ngo twemere gushima mu gihe cyose. Imana nishimwe. Haleluya. Rero igihe cyose ujye ubasha gushima Imana. You should always praise the Lord all the time. When you are someone who praise the Lord, God usually takes care of you. If you can take an example, if you have someone whom is staying, and you go with something for that person, and if you give that person that gift, when someone say thank you to you, how do you feel? May God bless you. That person who has thanked you, you are going to give him something else. If you are someone who has thanked, people are always give you more because you have a heart of praise. Do you know that the people doesn't have thank in their mouth? You might buy Fanta, they will just eat. They will just eat. When you give them money, they will just eat and think the normal thing. If you do any surprising thing, it's normal thing to them. But it's not like that. It's a bad habit. It's a bad habit. It's a bad habit. I thank the Lord for someone who brought me this jacket. Amen. If someone has brought it, he brought it just like this. Wherever he is, may God bless him. God should multiply for him, and his hand should be always on top. Amen. All the time we don't think, you might find that you give me another one. May God bless him. Praise the Lord. I want to tell you one thing. We are supposed to thank the Lord. Hallelujah. Amen. There are people that don't have thank you in their mouth. Who doesn't thank? You might give them something, but they won't say thank you. You give them, but they won't say thank you. Even if you sacrifice yourself, you can't please him. But it's necessary for us to. Hallelujah. You are supposed to praise him. He has done all of it. He has been fast. His name glorified. Hallelujah. Amen. May his name glorified. I want to spirit had nothing to do. I remember when I was young, I used to like shoes, but I couldn't. I would make shoes just like them. I could make them which come from the vineyards. And
nta makuru ufite ariko Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nagiye mbyibuka nibuka uburyo najyaga mfata umuvovo awutobora nkakoramo ka kamambiri akaraba none nkazambara nanjye kandagira nakanyumva karaturitse kagahita gahwata. Ibyo byose ndabyibuka. Nibuka uburyo aho hantu hose hagiye hadushya. Rero najyaga ngira gutya kandi mbona ababyeyi banjye suko bari bananiye kuba bazingura. Ariko urabona ngira ngo abantu bambaraga inkweto ari abana b'abayobozi. Abantu bagiye abanyeswese twagiye tubana mu giturage. Siko yemeze. Abantu bambaraga inkweto bari banga. No kwishuri baraguhanaga. Imana guhumugisha. Baraguhanaga. Ariko dore ubutwana duto dore nabonaga tumita imbere n'udukwe. Tungana gutya. Imana yagize neza. Iyo abantu bazambara basa n'abantu bose ariko bari bameze. Ariko Imana ishimwe. Haleluya. Yagiye ituvana mu cyaro. Igihe ntituzamura gato gatoya. Imana ishimwe. Ibyo bintu narabyibutse. Numva Imana yarahabaye. Izina ry'Imana rishimwe. Niba uburyo yamvanye mu cyaro irazamura ingeza mu mujyi muri Capital City. Ibyo numva ndabishimiye. Ibyo nabyo ntibyayinyura. Iranzana inzana mu mahanga. Imana ishimwe. Haleluya. Hari n'ibindi rimitekereza. Nihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yatugiriye neza. Twajyaga tujya kwambara tugatira. Ariko Imana yatugiriye neza nihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi byo gushima. Ibi bintu biracyariho. Byari bikwiye kugira ngo tuyikurure. Tuyishimire ibyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Nibuka. Nibutse byinshi cyane nibuka ubwo nubakaga urugo. Maze kurwubaka ibibazo bikomeye. Numvaga ntari buze kuvuga ku buhamya. Okay. Ariko reka nsenaho mbihinira gatoya tuzabivuga ubutaha. Imana duhana umugisha cyane. May God bless us. Ariko ubwo nuko nibutse gushima. It's because I've been back to the road. Nubatse icyo gihe. When I was building the twagize abana. We had children. Tugeze uwa mbere. When we had the first born. Wa kabiri. The second born. Wa gatatu ahita akurikira. The third born. Ariko ndibuka ko byari ibibazo bikomeye. I remember that it was very hard for us. It was very hard for us. Nyina mbwiye ka twita wa kabiri. When the man saw that she was pregnant, because of the situation, ese mvuga ntibizagenda gute. Then I asked the Lord, nahitewe n'ubwihebe bukomeye cyane. I lost hope. Bitewe n'ubuzima twari dufite bukomeye. Based on the life we had. Ndagenda mbwira mubyara wanjye ndavuga nti dufite ikibazo. I told one of my brothers ikibazo urabizi cy'ubuzima. We have a problem with life. Ibibazo bikomeye. There are a lot of things are going on. Kandi madamu yambwiye ko yumva ari ukuntu bimeze. And something is going on again. Ariko uwo mubyara wanjye nta mwana yari afite. Yari amaze igihe kirekire atagira umwana. Ntawe yabonye. Ariko arambwira ati ntukajye ugira ikibazo cyaba. Arambwira uri uko umwana aje. The way a child comes, he comes with his praise. Praise the Lord. When he told me that way, it stuck on my heart. He told that when a child comes with his own praise. And that's how I've seen it. God does not neglect his people. I remember the way we are able to eat. The way they were three. I don't know if it was because of us. We went to pray with their mother. As we are praying, noneho abana nkajya mbona barimo bari kubitase nk'abarwaye igicucu. Abana bimeze gute? Abana nkabona baraguye. Ariko bigaragara ko n'inzara yari irimo. It was because of hunger. Gusenga twese tugenda. We prayed. Tujya aho bita kwa Nyiranuma kubavuza. We went to the hospital. N'ubuhamya ntago nshaka kubijya. It's a lot of. Ariko mwumve yuko nabyibutse n'abangomana. But I remember all those things then I thank the Lord. Hallelujah. Amen. Iyo mbivuga wenda harimo umushyitsi
uyu nguyu ari muri niwe mfura yanjye. This is my firstborn. Mukuri mbibonye gutya ntabwo nabona icyo mvuga. When I sit like this, I don't know how to explain it. Ubundi bigenza gute? How do you plan ngo ugira uko bigenza? That you have the way you do your things. Hallelujah. Amen. Imana ifite ukuntu igenza. He has his own way of doing things. Nibutsa aho hantu hose rero I remember all those areas where then I was filled with joy in my heart. The way he was with me. Niba ari ikintu kibabaza no gusorwa mu nzu. If there's something which is here to be chased out from the house. But in that places, igihe kimwe ikintu cyatumye mbyibuka. the reason I made all those things. He sent a servant of God. That from now on, I'm going to shift from this place. I'm shifting you. We should go away. God has done all those things. We thank the Lord. I remember all those things. Then I was like, God, you have done a lot of things. Ndimo numva iryo shimwe. When I was nagiye numva ishimwe rikomeye. Nageze n'ahangaha. When I reached here, hageze twe tugisengera mu Kiboriya. We are still praying there in Kiboriya. Mu Kiboriya habaga amazi menshi yagiraga gutya akakugera hano. There were a lot of floods there. Twarahageraga tugakuramo inkweto. We could reach and remove our shoes. Abantu bagiye ku macece. People would go to church. Mujye mutanga lift bene data. Should be giving. Abimana yagire neza igahama. If you have been blessed with a cash, you always give lift. You should always give lift. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mujye muzitanga ntimugasige bene so. You should always give lift. Don't leave your friends behind. Twamaraga gusenga. After praying, ukabona bamwe bikwise mu tumodoka twabo. People would go in their cars. They could just go. Natwe twagira hano tukavanamo inkweto tugashyiramo ibirenge. Our shoes are moved. Byagira gute? If you kuva ku Kiboriya nge nabonye amazi yarahashije. Kuva hirya ntabwo ari hari hirya aho twasengera. It was another far place there. Narabyibutse all those things then I said, God, you have worked. Nagiye nibuka byinshi. I remembered a lot of things. Nibuka igihe kimwe najyaga njya kurangura. I remembered when I was going to igifuka kinini. I would get a big sack and put in that sack. Narangiza habyikorera. And then I would put on my head. Kimwe mbona na mwene data. I wanted to bigaragara ko ushobora gukunda kwikorera. That you like. Ariko ntabwo kwa gukunda kwikorera. Ahubwo nta kindi kintu ari. You like carrying heavy things. It was life. It was life. It was a life. Ariko ibyo byose ndagiye ndabango Mana. But when I watch those things, I think Imana ni habwe icyubahiro. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe. Praise the Lord. Hari ibintu byinshi byo gushima. There are things which we can thank the Ndimo Lord. ndavuga nimvuga nawe wibuka iby'Imana yagiye. When I'm saying, remember what God has done for you. Benshi ngo anga kubivuga ngo watikoze isoni. Others fear of saying that they put to shame. Imana yanjye ishyirwe hejuru. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Njye ntabwo nzatinya kubivuga. Yangiriye neza iyo mbyibutse amarira aragwa ndumugabo aragwa. Kubera iki? Imana yakoze ibyo abantu batakora. Imana ishimwe. Hallelujah. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Praise God. David avuga neza. David said that. Ngo gushima kwanjye nta handi guturuka. That my praise won't come from anywhere. It comes from you. Imana ni ishimwe. Praise the Lord. Wowe waremye isi n'ijuru. Wowe wasiteteje inyanja. Wowe wategetse ibintu bikabaho. Izina ry'Imana nirishimwe. Hallelujah. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. May his name be glorified. God has worked. Reka tujye tuyishima. We should thank him. He's supposed to be thanked. Imana nishimwe. Amen. Abagabo bicaye hano basa neza. Bona batebeje bameze neza. Akari uko bose bavutse. They were not like that. Manuel niko wavutse. Is that how you looked? Papa Kari niko wavutse. Imana ishimwe. We thank the Lord. Reka tujye dushima Imana. We should always abanyamibabaro bishime. So that the Hallelujah. Praise the Lord. Imana ishimwe. Praise the Lord. Reka tujye tubibabwira. Let us tell you. Igira neza. God does. Imana iragabura. God feeds. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe. Numvaga mfite ibintu byo kuvuga ku gushima. I have a lot of things to think. But I'm going to summarize. But David said that. Warakoze. You did well. Yagiye muvana mu maco. He left him from a lot of spears. He was able to test him. You want to listen to this story. I think that's the thing. You should read all this chapter 22 and listen to it. To God that
help me. yari yakomerejwe bimeze He was in nabi difficult times. avuga ati basogokuruza baragutabazaga Oh, my ukabatabara You could rescue nanjye ntabara nyakubahwa you Imana also rescue me. arangije abati ntandi gutoroka Then say that there's nowhere my uretse kuri rescue will wowe come from. Unless from waremye isi n'ijoro who created heaven and Imana earth. nishimwe Praise the Lord. iyo usomye hano kuri 23:22 When we read hari amagambo 23-22, nzabwira bene data izina ryawe nzagushimira hagati y'iteraniro abubaha Uwiteka mumushime amen Amen. Nimushake musa- if you want to continue. Hallelujah. Amen. ujye ubivuga ubivugire mu iteraniro You rikuru should always talk n'abantu to babyumve ko it Imana so that itabara. people can hear that God really works. Imana nishimwe We thank the Lord. muri make In short, nibutse umugabo umwe I remembered one man ni umugabo umwe wizeye Imana nk'uko natwe twizera is a man who believed God. ni ubuhamya numvishije It's a testimony bw'umugabo umwe of one man. wabagaho agabaho ariko ashima Imana He was always praising the Lord. yaba yariye agashima Whether a habit to him. ntabwo byari ibintu byo kugira ngo umwigishe It was not something we should kubera ko ni teach ibintu him. byari byaramaze kwinjira mu maraso ye. Because it was something which came a habit to yabonaga icyo him. kurya Whenever he could agafata see what abana be to eat, bakicarana he would take his food bamara there. kwicarana After sitting, noneho mu gihe bagiye kurya bakabanza bagasenga before they could eat, they could akavuga ati pray. inshuti yacu Yesu He could say that our friend Jesus ndagushimiye cyane Christ. kubw'ifunguro waduhaye I thank you for this food uhabwe you have icyubahiro given us. tubihaye agaciro We glorify your name. We value these things. agasenga gutyo He bagatamira could pray like that and they could ubundi eat bakarangiza bagashima and the life could continue. n'ejo bikabaho gutyo And tomorrow could continue. ejo byaba byanze If tomorrow n'ubundi nabwo agahamagara abana be bakicara to call his children, ya saha bamenyereyeho kurya that time is there. akongera kuba ati inshuti yacu Yesu That our friend Jesus, turagushimye cyane we thank you ko uyu munsi tutabonye icyo kurya that today we didn't ariko see any tugufitiye food, icyizere but have hope in yuko you umunsi w'ejo that uzabiduha today, tomorrow we are going mu to see izina what rya it is. Yesu amen In Jesus' name, amen. nabwo agasenga gutyo He could pray like that. igihe kiba kinini It continued. buriya rero hariho abantu bamwe There are people bazi ko iyo umuntu yizeye Imana who know that when you biba birangiye God, mbese ari ugutangira kubaho mu mashini that is to just move in Bigiraho biva. praises. bigira aho biva bene There's where it ngo comes bipfa from. kuza That doesn't just come. ikintu cyo mu kimenyi You should know that. hari abo biza hari n'abo There babita are those who are like you and it comes. biri ukareba inkuru And there are others za that doesn't Lazaro come. yarinze agenda He went ariko to ubugingo heaven, arabubona but he ko saw mubizi he had salvation. ariko hari abandi baburahamu barahabaye rero n'abakire But there are others like Ibintu Abraham, bigenda they neza. are here. uretse nabo bonyine ba kera nawe ngo hari abo twibuka Even now None there are people ahangaha. who remember. rero uwo nguwo igihe cyaje kugenda kiza kuba kirekire The muri time- muri ibyo bibazo The time kept on. nyuma The aza period was gupfa too long. ava muri uno mubiri Then he died. amaze gupfa After he passed away, umwana we mukuru his child aravuga ati ariko data then said that, but our father, Akiriho. when he was still alive, najyaga numva ko afite inshuti I used to hear that he has a friend. ntarakomeza aka kantu bene da Before I mwe continue. muzi ko hari umuryango ugira ubaho ukabaho utagira inshuti Do you know that there is a family who lives without having a friend? murabizi Do you know that happens? murabizi cyangwa ntabyo muzi Do you know that you don't know it? mugakundana muri mu nzu akakubwira ko agukunda You just ariko have each ugategereza other. ko bagera iwawe But you wait them to reach out to your house, but it's nothing. kubera iki Because of what? hari igihe avuga ati kujyayo ni ukuneza ibibazo You might aratangira kuvuga if I go there, I will Ugasanga start saying a lot of things. hari abantu bameze batyo There are people who are like that. mbona ko n'uyu muryango ariko wari umeze That's how this family was. umwana we ngo byatumye avuga ati mu buzima bwanjye Then the child said that in my life, nta muntu nigeze mbona muri runo rugo I've never seen anyone in this ariko nigeze house. kumva data avuga yuko But afite I inshuti heard my father say that he has a kubera friend. icyo numvisha avuga But what I heard numvisha was ko avuga ko iba mu ijoro that he stays in heaven. iyo nshuti iba mu ijoro ntabwo mpazi But that friend, I don't know kuko why. yari yaranyuze mu ishuri Because I had gone to aba ati school, nta kindi kintu nakora I want to. yari azi iby'iposita He knew what to. aba ati ngiye kwandika urupapuro I'm going to try the nzarujyana ku letter. iposita I'm going to try to take the post. yararuteguye ararwandika He prepared the letter. amaze kurwandika After writing it, yandika aba ati ku nshuti ya data he ituye threw mu it ijoro to the friend of my father who lives in heaven. birashoboka ko utabashe kumenya It's possible that you didn't ariko know ni me, umwana w'inshuti yawe but I'm the child of your friend. ese waba waramenye ko inshuti yawe Have you yapfuye known that your friend is no more? ese ko yapfuye ku
mariro ntitukubone. We didn't see on the funeral. Yaba yarakoze kosa se? Did he wrong you? Niba yanarabikoze, If he had wronged you, tubabarire turwane. forgive us and help us. Mu buzima bwacu nta yindi nshuti In our twumvishije. life, you had never had any friend like you. Turwaneho. Support us. Amashuri baratwirukanye. We have been chased from schools. Ntago tukiga. We no longer go to school. Inzu igiye kutugwaho. Our house is almost Ararondora ibibazo collapsed. byose. He said all the problems they Arangira had. bati ndagushimiye igisubizo cyanyu. I thank you for your answer. Arangije afatira ijyana kwiposta. He took the letter to the post there. Kwigezayo rero. When reached there, abo kwiposta bayibonye. when they saw that letter, Barasetse. they started laughing. Barongera baraseka. They laughed. Kuko babonye ngo ku nshuti yanjye yo mu ijuru ngo Yesu Because of bahita bagira amatsiko yo the way he concluded the letter. barayifungura basoma ibyo bintu byose navuze byose. They opened it and saw. Bamaze kuyisoma. After hours, Barasetse. they started Umuntu laughing akajya with that yikubita letter. hasi akongera They agaseka. were very laughing. Ariko Imana itabura uko igenza. But God who always has his ways, Imana itabura uko igenza. God who always has a Amina. lot of ways, Ndihagurutse umugabo w'umukire he made one man to yaravuye stand ku up. kazi. He was coming Ageze from ku work. meza. When he showed on the Ijwi table, riramubwira ngo ihute ujye ku iposita. the voice told him that to go to the post. Yari yaramenye umwami Yesu. He had known Christ. Araza agera ku iposita. After reaching there, Akimara kuhagera when he reached there, asanga abantu hari ibitwenge gusa. he found people that they were Nawe laughing. atangira kumva. He started listening. Ariko ngo mu gihe yarimo yumva ibyo byose, As he was saying to all those things, noneho ngo yumva abantu barimo baraseka wa mwana. people were laughing Umwana at the nawe ubona child. ko yabaye nk'igicucu The byose child byamuyobeye. had nothing to, he was confused. Ariko umugabo aho kugira ngo aseke But instead of the arababara man atangira kurira. crying, he was Abati he started Imana ni crying. kubera iki uryamira ku buzima nk'ubu That, bubaho. God, why do you allow such life to happen? Yahise afata umwana amushyira ku ruhande. He took the child, Aragenda they went, aramubwira ati they told him that, wa mwana aramubwira ati se ni wowe inshuti ya papa? are you the one, the friend Amubwira ati ntabwo who ndi my we, father? I'm not the ariko one. nanjye uwo Yesu ni inshuti yanjye. But even me, that yes, Ngwino rero is my friend. tugende uve muri bano bantu yo Let gukora. us go, we go away from these people. Igikuru baragiye bageze mu rugo, After reaching home, aramufungurira. he saved him. Amaze kumufungurira After saving him, amubaza aho mama waba, he asked him where they barumuna live, be, and all his noneho bahita brothers, bagenda bajya mu rugo arabazana. they went and bring them Imana to home. ihindura ubuzima God bwabo changed their kubera uwo life mugabo. because of that man. Ikintu cyabayeho yahise abagurira inzu nziza, What happens that he atangira bought them kubaha a ubuzima house bundi bwiza. and he gave them a nice life. Imana nishimwe. Praise the Lord. Iki kintu cyatewe n'iki? What made this Nuko thing uyu happen? mugabo igihe cyose ibyo yabaga afite That this man, whatever he yakundaga had, gushima. he kept on thanking Hallelujah. the Lord. Amen. Mu bibaha agashima, Whatever was yaba happening, yariye thank the Lord. agashima, Whether it was yaba yabwiriwe agashima. without food, you could thank Nyamara the Lord. Imana uburyo ijya ibasha gukora, The way God works, ijya ibasha gukora ibintu bimeze nk'ibupfu, he makes what is ikabibyaza ibintu foolish by'ubwenge. and makes wise out Urumva of umwana foolish. gutekereza icyo For a gitekerezo, child to think like ariko that, nyamara Imana ikamusubirizamo inzira zayo. God was able to Imana answer him. nishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Birakwiye kugira ngo dushime It's Imana. necessary for us to thank the Lord. Praise the Lord. Guhera uno munsi From today, ukavuga ngo ntacyo mfite cyo gushima. don't say that I don't have what to Ujye thank the wumva Lord. ushima Imana byose. You should always praise the Lord in your life. Uzi ko hariho abantu bagenda bicaye. There are people who walk while they are Uzi sitting. ko hariho nubwo bagenda bicaye, Even if they are hariho abandi walking bantu sitting, batagira amaguru. the others don't have Uzi legs. ko nabo bashima. Do you know that they thank the Lord? Wari uzi ko hariho n'abandi bantu bagenda bashima Do kandi you know that the ubona others batari thank bakwiye the Lord? gushima. Meaning that Ariko when ufite they are not amaboko ready to thank the n'amaguru Lord. But you have n'amaso, everything, you have eyes, Ubasha gushima hands, Imana. but you can't thank the Lord. biradukwiye kugira ngo It's dushime. necessary for us to thank the Lord. Imana iduhane umugisha. May God bless us all. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Reka tujye kuguhigura umuhigo. Let us all Imana nishimwe. fulfill the vow. Yavuze neza amagambo aravuga ngo He said that gushima kwe guturuka ku Mana. that to thank the Lord, His praise comes from the Lord. Nzaguhigurira umuhigo I'm going to fulfill the wanjye mu vow maso in your eyes, y'abakubaha. the eyes who Imana saves you. Praise the Lord. Ibi bivuga neza The cyane Bible says that ngo nuhiga umuhigo that when you ujye wihutira kuwuhigura. make a vow, you should always fulfill Iyo it. usomye mu mubwiriza ibice When you read bitanu Ecclesiastes chapter umurongo 5, waho wa gatatu verse 3, hari ayo magambo. that you find those Nuhiga words. umuhigo If you make ujye a vow, wihutira kuwuhigura. you should always make it Ku murongo you should wa always kane fulfill. aho bavuga amagambo avuga ngo On verse 4 say uhiga that umuhigo ntuwuhigure if you make a vow and birutwa no don't fulfill it, kutawuhiga. it's better don't Imana even itugire neza make a cyane. vow. Umuntu ajya
wabasha guhigura You might make a vow umuhigo kuko yawuhize because I've made a ajya vow, akawuhiga kuko ari mu bibazo. but you fulfilled because I'm in problems. Mumbabarire nibugera mu rugo muze kusoma iki gice cya 22. When you reach home on this chapter, uraza kumva icyatumye Dawidi yabasha no gutuma yahigamo n'imihigo. you're going to find out how, Kandi buriya guhiga umuhigo and for you to make a vow, kujya gutuma Imana nabwo igira ikikora. it makes God to do something. Ariko Bibiliya iduha urugero The Bible gives us ikatuwe ko niba a duhiga good example that when we make tugomba a vow, guhigura. we should always Ariko niba fulfill. utabasha guhigura If you don't ibyiza fulfill wabyihorera. it, the best thing is Bibiliya to stop niko it. That's how the Bible. niyo usomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri Even if you read ibice the book of 23 mu murongo wa Chapter 23 23 verse 23. hari amagambo reka nego kubaza kuvuga wenda sabe dirija yadusomere 23 23 Judges. Zaburi gutegeka kwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ariko niwirinda guhiga ntibizakubera icyaha. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze ukawusezeranisha akanwa kawe, nujya mu ruzabibu rwa mwene wanyu wemererwa kurya inzabibu ya Yesu amuha umugisha cyane. May God bless aho you. nifuzaga nahangaha That's why I wanted. ariko niwirinda guhiga ntibizakubera icyaha. If you don't make a vow, it won't be a problem to you. Undi guhiga To make a vow, ni igikorwa umuntu ashobora gukora it's a function which you can do bitewe wenda nuko yakubirijwe, depending on how you bitewe have nuko ari mu received, bibazo, or maybe you're in bikaba problems. byatuma wenda abwira Imana ati nukora iki nawe Make the nzakora iki person ngiki. say that if you do this, I'll do this. Abantu ntabwo tujya dukora ibyo bintu bita guhiga. As we usually do those things. Turabikora cyangwa ntabyo dukora? We do those things or we don't. Turabikora. Bibiliya iravuga ngo guhiga ntuhigure The Bible says birutwa that no don't make a kudahiga. vow and don't fulfill it. Niwirinda Better guhiga don't ntabwo say. bizakubera icyaha. If you don't make a vow, don't make. Ni nayo mpamvu don't bidukwiriye kugira ngo That's the reason why niba tuvuze imbere y'Imana that if you say in front of the tukavuga Lord amagambo runaka and say that igihe cyose biradukwiye kugira ngo tuyazirikane. all the time we should always Bya consider bindi those things. twemeye imbere y'Imana tubikore. Whatever I've agreed in front of the Lord, we should do it. Imana nishimwe. Praise the Lord. Iyo usomye igice cya mbere cya Samweli When you read the book of ugasoma nko ku murongo wa Samuel, 11 cya 7 icyo gice cyose chapter 11, tuhasanga inkuru za find Hana, the story of Hannah, tugasanga uburyo yari afite ikibazo the way she had a problem cyatumye ahiga umuhigo, which made her to make a vow. ahigira Imana umuhigo That's made a vow kubera yuko nta rubyaro yari afite, because she had children. ariko abwira Imana ati numpa umwana And w'umuhungu she told God that if you give me a nzamutura child, mu nzu yawe. I'm going to Azakubera take umukozi. to your house so that you Imana can nishimwe. receive it. Amen. Ariko ibyo bintu yavuze But when said those Imana things, yo mu ijuru yarabyumvise. God heard those Mu things. gihe yabyumvaga When he heard all those things, isohoza icyo yari yasabye. he fulfilled what she had Ariko asked. nyuma But after nawe that, agafata umwana she took a child arakujyana agajyana ibimasa bitatu and she took him ajyana n'andi maturo and other ayajyana offerings, mu nzu y'Imana and she took the ajya guhigura umuhigo yari yarahize fulfilled Imana the vow. ishimwe. Praise the Lord. Muririmbyi twaririmbye w'icumi The song shall yari start umushima umwami wo mu ijuru that's ntabwo thank ibyo the Lord mushimisha. and give Nari what he said. ndwaye arankiza. I was sick. He Hallelujah. Amen. Byumvikana yuko niba igihe cyose Which tuje that way- haba gushima Imana When we are thanking the Lord, cyangwa se hari ibyo wahigiye Imana maybe what you have made biragusaba byandi wavuze ko ugomba you are kubizana imbere supposed to y'Imana, fulfill it in front of the Lord. kuko Imana wavugiye imbere Because the God who iyo yumvishije ibyo wayibwiye. him he heard what you told him. Niyo mpamvu bidukwiriye That's the reason why kugira ngo it's tubashe supposed guhigura imihigo. that you are supposed to fulfill our vows. Imana itugire neza. Praise the Lord. Hari abantu benshi There are a lot of people ajya bati Imana nunkorere iki that kintu God, if you do this and ningera mu nzu yawe when I reach in your house, icyubahiro cyawe nzakizamura inshuro 35. I'm going to lift up your Ariko glory ntaho 35 byanditse. times.
byanditse yuko dukwiye kumushima tugatanga n'ibyo tumushimisha. Imana nishimwe. Bisaba yuko niba tuje mu nzu y'Imana ntabwo dukwiye kuza imokoboko, ahubwo dukwiye kuza n'ituro kandi ribyibushye. Imana nishimwe. Amashyi ya special ntabwo ari mabi, ariko nakurikirwe na bya bindi bishimisha Imana. Imana ntihabwe icyubahiro. Guhiga umuhigo ntuwuhigure. Making a vow, don't fulfill it. It's better than just keeping quiet. Rimwe na rimwe nkunda gutanga urugero, I always give an ariko example, kenshi nkitangaho. but I always give an example to myself. Nigeze guhiga umuhigo. I once made a vow. Umuhigo, that vow, bari bamaze kunsohora mu nzu. I was chased out of my house. Aho nimukiye, where I was shifting from. hageze naho baranyirukana. After reaching there, they chased me. Banyirukanye. When they chased me, gira ikibazo cy'ukuntu nzasubira muri quartier nari mvuyemo. I had the problem how I'm going to go back. That's how things are going to go. Byatumye manuka mbwira Imana ni Imana wambabari. I told God that ukampa akazu niyo kabari gatoya. give me even a small house, nibura najya niberamo, so that I can be staying that ntabwo house. nasabaga aho kubaka numvaga ko ntabishobora. I was thinking that I can't ask where to build. Ariko navuze amagambo akomeye. But I said where to shall get. That God, if you give me that small house, I'm going to talk about you in this place. I'm going to go in this place and talk to you. I'm going to talk to you everywhere. I'm going to talk to you. I said a lot of places. Ariko igihe cyaje kugera, by the time came, Imana impi inzu kandi ari niyanjye. He gave me a house. Kandi tanga n'akazu navuga. And it wasn't as that house. Kandi impa mu mujyi. And it was in town. Ariko ikibazo gisigara ari ukujya guhigura. The problem was to fulfill what I had said. Navuga nti. Then I was like, nzagenda ngera Nyarugenge Mabwengo. what am I going to tell the place from this place? It was a problem to me. What am I going to say when I reach there? It's for him. The way I knew, there are people that how can I stand in front of you? Imagine where you are going to go into the headquarters that I'm going to get. It was a problem for me. From that time, I knew I saw the strength of the Lord, that even if the chance there's nothing which is impossible. I always told God, when you make a vow, think that God should do something, but he always has a problem to fulfill it. There are people who have made the vows here, but they have not fulfilled what they have said. It was hard for me. I was thinking I'm going to talk about God. I felt to make a vow is nice. That's why the Bible says that if you don't make a vow, it's not a sin. I've heard these words so that you won't follow. It's not a sin. You should make a vow for what you have said. May God bless us. You should make a vow. If you have said that you bring a cow, just bring it so that it can be saved. Because most of the time you make a vow because you're in trouble, and after that you don't fulfill what you have said. But God should bless us. May God help us. So that all the time we should always fulfill what we have said. Let's read Psalms 106, verse 14.
Reka dusome mu izina rya Yesu. Let us read in Jesus name. Guhigurira Uwiteka umuhigo wanjye niko nzawumuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Amen. 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 Uyu ni Dawidi. This is David. Yari yarahizuye umuhigo. He had that vow. Ariko arava mu nzawuhigurira mu maso y'abakunzi be. But that I will going to do Tugurira imbere y'iteraniro. in front of congregation. Imana itugire neza cyane. Praise the Lord. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza cyane. The word of God has told us that Ngo kuwiteka niho gushima kwacu guturuka. from the Lord that's where our praises comes from. Ko dukwiye guhigura imihigo That was twahize supposed to fulfill imbere our yawe. vows which have made in front of Him. Ese mukuri But wowe ujya ushima Imana uko bikwiriye? you always praise the Lord the way it is Ese mukuri required. iyo uhigiye Imana umuhigo urawuhigura. When you make a vow to God, do you fulfill what you have said? Imana itugire neza May cyane. God help us. Ntabwo nashatse kukubaza I'm not asking ibyo wagiye you uhiga, what you have ariko we made a n'umutima vow. wawe You with your heart, urabizi uburyo ubana you know nawe. the way you live with Ese God. bimeze gute? How are things? Ndagira ngo tugere ku musozo As we are concluding, twubike imitwe yacu. let us bow our Tugiye heads. gufatanya gusenga. We are going to pray. Tugiye gusenga. We are going to pray. Ariko twese twitekereze. Let us think about ourselves. Mukuri ntabwo tujya twumva yuko gushima Don't ari you think ukwabamse. that thanking the Lord? Ntabwo twumva ko gushima ari uko abakire. Don't you think that thanking the Ntabwo Lord twumva for ko those who are gushima rich? ari uko abantu wenda bafite ibindi bagezeho. Maybe for those people who have get something right, Ariko ntabwo ariko yemeza. but it's not like that. Ahubwo igihe cyose biradukwiye kugira ngo dushime. All the time we are supposed to thank the Lord, whether we have tuyishime eaten twanyweye, without any tuyishime mu buryo bwose turiho. we should praise Him Tuyishime each mu and rugo every bimeze way of neza, life, the way tuyishime mu rugo bitameze neza. whether things are Kuko good twabonye at yuko mu home, gushima Imana, that in praising Imana the ijya Lord, ibasha kongera kugira ibyo ikora. God always do Imana something. ishimwe. Praise the Lord. Ijya ibasha kongera kugira icyo ikora. God usually do Yishima uti something. igihe nari mfite akazi Imana, Thank the Lord ndagushimiye that ko you had your wampaye. work. Ndagushimiye ko wanyemereye nkiga. I thank you that Ndagushimiye you ko did that. wangiriye neza. I thank you that you Ndagushimiye saved me. ko wangize umuntu. I thank you that you made me a Ndagushimiye human being. yuko hari ibindi bintu mbese ukabona yuko utandukanye n'inyamaswa. You have to differentiate yourself from Umuririmbyi umwe niwe another. waririmbye One singer said aba ngo that Mana wangiriye neza that you have done ngo ntabwo so wandemanya good. amahembe. You did Kandi make ni with koko. horns, and it's like that. It's true. Ni iki se watanze? What did you give? Kwibona ukabona uri umuntu mwiza, When you see yourself and see yourself as wambara handsome, bikemera. you dress. Hariho abandi bantu bahora baryana That people are always kuva bavuka batajya babyuka. from the time they were born. They are Hari abandi bantu bagenda ibikanu bireba there are hasi people who walk kandi just, nabo bakaba bafite ishimwe. and those that are always Nta taking bantu those. se mubona bandikisha amano ubona batanavuga, Don't you see people like ariko nabo that? barashima. But you don't thank the Lord. Imana iduhana umugisha. May God bless us all. Reka dufatanye gusenga Imana. Let us pray together. Reka dufatanye gusenga. Let us pray. Imana itugire neza cyane. May God bless us all. Ibuka mbese waba warashima Imana uko bikwiriye, Remember, have you thanked cyangwa the Lord? igihe cyose ubona nta cyo gushima ufite? Or maybe don't have what to praise the Lord for. Wari uzi ko no kuba bakwita umuntu byonyine wari ukwiye kubishima? Even for people to become a person, you're Wari supposed uzi no to kuba uri muzima ko bakwiye for you kubishima just to be Imana? alive, you're supposed to thank the Lord. Wari uzi ko hari abandi bantu bamaze kugera hacecekera? Do you know that there are people who have passed away? Imana iduhana umugisha. May God bless us. Reka duhaguruke dufatanye gusenga Imana. Let us stand up and pray. Duhaguruke dufatanye gusenga. Let us stand up and pray. Nta kintu na kimwe cyatuma tudashima. There's nothing which can stop us from praising the Lord. Come so that we Kuko praise the Imana yacu Lord. irabikwiriye. Because God needs our praises. Kuko Imana yacu nta kitakoze. Because God has done Uza all kwibuka ukibuka this. ukuntu yagugiye gukura ahantu, Remember where He has removed you, ikuvana mu cyaro, bringing you igenda out of ikuzava village ikujyana ahandi, and taking you to another igenda level, ikugirira neza, and has blessed igenda you igukarabya. and has Wari blessed ukwiye you. kubishimira You Imana. are supposed to thank Him for Hari those abantu things. muri twe bagiye barwara imyati, There are people who have athlete's foot. hari abandi bari barwaye amavunja ibirenge byari bitambitse, The others who had problems with their feet. ariko iyi minsi baragenda ukabona But rwose today they are able to barasobanura, walk and you are seeing that abantu they are smart. bakabagisha inama. They are able to be recognized. Hari abantu aho ngabo navuze twavutse mu biturage, There are people who are born in twagendaga villages twambaye there. ikabutura zifite amadirishya
amadirishya could wear trousers which had windows. ukajya ugenda hano harimo amadirishya kandi uri mugenda And they had kandi nta kintu bikubwiye it was ikintu cyagiye bibaho. those things happened. ariko Imana yatugize abantu basobanutse But God has made us people who kuko are dusigaye tuzi kwambara ibintu bifuze because we know how to dress tukumva ko what is ntabwo worship, tudafite gushima Imana. and we think that you are not supposed to praise the Imana Lord. ihabwe icyubahiro. Glory to be God. reka dusenge Imana We are going to pray. n'inyinge n'ubundi pasiteri wacu I'm going to request our pastor aze hano adusengera Imana. to come and pray for Pastor us. Shamari adusengera Imana. He's going to pray for us. bwira Imana ngo Mana Tell God that tubabarire forgive us. ntabwo twagushimye uko bikwiriye. We didn't praise with the way it ese wari was uzi ko necessary. nubwo hari n'ibyo udakorerwa Even if there wari are uzi things ko to n'ibyo receive, wahawe utabishimiye that even if what you have you didn't ibyo take kuba the utarabishimiye for you not saying the Imana Lord, bituma nta kintu igukorera. God won't do anything for you. umuntu umwe ngo niwe wigeze kujya mu iyerekwa One person said that ndabona icyumba kimwe kirimo abantu abamarayika he saw niko one, mbyibuka he saw one window ariko that was harimo angel. marayika ngo wakira hari icyumba kirimo marayika wakira amashimwe There was an angel hari who was ikindi cyumba receiving kirimo praises. marayika wakira ibyifuzo Another room was an angel which receives requests. ariko ngo icyumba cy'ibyifuzo But the room of ngo requests, wari umurongo udacika it was a big line. ariko icyumba cy'amashimwe But the room of praises, ni ukuvuga ngo marayika rurimo ngo yari arimo asinzira. the angel who was kubera there iki abantu barasubizwa baramara gusubizwa because people after that bakumva ko answered, ibyo ngibyo birangiye. they think that it's over. nyamara isomye muri Luka 17 Read the book of Ruth. tuhasanga inkuru za Yesu akiza ababaye icumi When he healed those ngo umwe niwe wagarutse gushima only one who came back kandi ngo yari umusamariya and was a yari Samaritan umunyamahanga and was a gentle. aramubwira ati ba bandi 9 bari Those niwe ugarutse gushima wenyine the only one who has come back. abandi bari bagiye guhaha abandi bagiye kunezerwa bumva ko ariko byari bikwiye kumera n'ubu n'igihe cyari kigeze yuko bagomba It gukira was their time to go and eat. ariko birakwiye kugira ngo dushime But you are supposed to praise the Lord. kuko niba hari ikintu cyiza iyo ushimye Because if there is Imana something ikibasha to praise the Lord, kukongera. God keeps on Imana adding iduhana things to umugisha you. cyane. May God bless us. twige gushima Imana. Let us learn how to Karibu praise the Lord. mukozi Imana. You are welcome. ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro nuhagiwe n'amaraso komezwa n'ubuntu bwinshi kandi afashe ukuboko ndamahoro nuhagiwe n'amaraso komezwa n'ubuntu bwinshi kandi afashe n'ukuboko ndamahoro. Data wa twese uri mu ijuru, izina rya Yesu Mana ishobora byose, turagushimiye Mana y'imbabazi n'impuhwe bitarondoreka, ubwoko bwawe bw'Igosheni haleluya tubumbuye akanwa tuvuga ngo Mana warakoze, warakoze iby'amaso yacu yabonye n'iby'amatwi yacu yumvise, hari n'ibyo tutabonye wakoze, hari n'ibyo tutumvise wakoze. Mana turagushimye, twumvishe ijambo ryiza ryerekeranye n'ishimwe. Mana ntabwo twigeze tugushima uko bikwiriye, nutubabarire, babarire ababyeyi, babarire abagabo, babarire urubyiruko. Kuba tugenda ni wowe, kuba turya ni wowe, kuba duhumeka umwuka w'abazima ni wowe. wowe Kristo Hariho abahumekera mu mabomboni, uwo mwuka kandi uba uhenze. Hariho abashaje batari bagira icyo babona, bavutse hari impumyi. Uyu munsi turareba dufite amaguru. Mana ushimwe, ushimwe ko dufite amaguru, ushimwe ko dufite amaso, ushimwe ko twambaye, ushimwe ko izina ryawe ritumenyesheje, ushimwe ko waduhaye agakiza. Mana duhabwe icyubahiro, tugusabye imbabazi kuko kujya tutagushimye uko bikwiriye, nutubabarire, nutugirire neza Mana mu izina rya Yesu.
kandi uyu munsi mu bugingo bwacu ube umunsi w'urwibutso, ube umunsi w'urwibutso ku babyeyi, ube umunsi w'urwibutso ku bagabo, ube umunsi w'urwibutso ku rubyiruko, ku bana batoya. Mana wagize neza, mitima yacu kubw'ijambo twumvise yuzuye ishimwe, ariko dusanze tutarashimye uko bikwiriye, dusanze mwami dusa nkaho twabyirengagije, ntabwo twabihaye agaciro ibyo wakoze byose. Mana tubabarire, kandi ukimara kutubabarira Mana uduhe imbaraga kugira ngo mbeho byose duhore dushima, nkuko uyu muririmbyi yaririmbye ngo umwami Yesu ankunda ngo ndamahoro. Ndabyibutse, nibutse mwami wanjye urukundo rwawe, ndavuga ngo Mana warakoze, n'abantu bari hano bose niko bavuze. Mana wagize neza, kandi umugaragu wawe kubw'ijambo ryiza mwami wanjye umunyujemo akatubwira, nawe umuhe umugisha. Urakoze kumva gusa kandi kugira neza, tubisabye tugushima tugukomera amashyi, ukoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Imana iguhe umugisha.